Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwarin ita, ket may papan iti agayan ayat, anagapura nga agkalaysa. Ay ayaten dala unay titunggal maysa, isu anagapurada nga agkalaysa, tamabuteng da, amapukaw titunggal maysa kadakwada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakabuklan da ito nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Ay ayatan ka talaga, Lulit. Agkalaysata ko man Amangan ngamin no isukat nak iti sabali dita. No dita pa'y agkalaysa. Oray si ka Amangan no isukat nak mat iti sabali. Ipatay ko lakit din no isukat nak. Si kala ang tilalaki nga inayat ko, Bentot. Agkalaysatan nga rudan. Ibagak kininanang ko tagkalaysatan. Una, maskan laang. Masapol nga ikalaysana. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Wendolit, ikalaysa ka. Nagadumat ti baboy at arakan ninanang ko. Di day jayan ti maparte. Kasaritam nga rod idan tagkalaysatan. Ay unay kan Bentot. Agkalaysa ka kunam. Ngamawan mo't natalgad at trabaho. Tasarod ka mo't amanggad. Sana day ti saritaan, nanang. Ti panagkalaysa mi kinilolit ti saritaan. Kat, nayon nan atim bagak. Agkalaysa kan. Ngamawan mo't trabaho. Uray madanak tumat lang iti trabaho. Ay sana mabalain. Agkalaysa kan tulangan. Intun addan ton trabaho. Ta sino kumatim ang pakpakan iti pamilyam? Da kami iti kabsat mo. Basta, agkalaysa kami nanang. At damot dagiti baboy yo amaparte. Ay, sa anak nga umanugot. No di kay umanugot. Sa malak amin na baboy yo. Anya! Iso na sa isayat lang ay napagkalaysaan da kami kinilolit, nanang. Ay sana mabalin Bentot. Aginaw mat gaya man ni Lolit. Isuanas ka natakdiram. Wen tatadado. Ikalaysak ni Lolit nga anak yo. Anday talaeng tasan mo't akayat ni nanang maparti dagiti taraken na ababoy. Basta, ikalaysam ti anak ko. Tano saan? Dagiti kakasinsin ni Lolit ti makalaban mo. Ha? Ikanda ka iti pagnakmam taganabam. Ay, saan atata? Kun saan mo't lang ay tulok ni Lolit akasta ti aramiden nyo, no bilang laeng. Ngamin, pirmi nga ay ayaten nakunay ni Lolit. Ipatay na kanu no at dadakos ang mapasamak kanyak. Naa? No di ka makapagkalay sa ni Lolit, agdan na kami latan, tata. Ay sana mabalay. Naglalay nga mon ngay. Ikalay sam ti anak ko. Tano saan? Mapilitan ak nga garamit iti dakes kontraken ka. Ay, sana mabali na bastag din nalatan da Bentot ken Lolit, Rita. Agurnong dapay iti pagkalaysada. Apay nalakaaya. Sana mabalay. Nasken nga kalaysadan. Aginawan ti anak ka. Isuanasken nga kalaysadan. No adda ko mapanunot di anak mo. Di saan ko mga aginaw ita di anak ko? Ay, di mo man pabasulan ni Bentot. Basol da adwa
Taintulok mo't di anak mo. Apay, agsikog nga ron no di na intulok. Basta, agkalaysadan. No kasta, uray simple laang ti maangay akalaysa. Datayo laang kandagiti ninang kaninong ti maaways. Saan amabalay? Naskay na mayaban dagiti kakabagyan may. No kasta, tumulong kayo nga ron iti gastos. Tawan kwartak. Ang momot nga awan ornong ni Bintaut. Da kayo ti linalakyan. Isuada kayo ti agastaws. Yung kayo umutang Dito lang ti remedyo. Kaya't mo asawan, saan kayo at tumulong? Saan Apay kumangay? Rumbang lang da kayo ti agastaws. Hoy, Dado! Di ka man nagbalin nga agraraman, ha? Pilitem nga ron, naawan mo't kwarta. Iremedyo yu Yung kayo umutang iti baka, anayon dagiti baboy mo mapartay. Anya! Itatanag kalaysa kayon, Bentot, Lolit. Jak kayat ngagyan kayo dito'y balay, Ni, apay nga ay manong. Hoy! Di nakmanawagan iti manong. Manang. Sa dino ngay nga ro ti pagnaudan mi, no saan adito'y balayo. Agnaad kayo di balay Saan na dito'y balay mi? Saan mo't akayat ni tatang? Di kayat na. Dito'y kami nga agnaod kan ni Bentot. Ngamin, nasken kano ani Bentot ti mangpakpakan kanya. Dito'y kami pailang agnaid. Tamang sapol kami to iti pagabangan may. Hoy, agawaan nyo ti agsapol iti umakaran nyo. Hoy, Bentot, laglagi pam asyak ti kadwan ti nagastos dito'y balay idi maaramid pailaang. Iso asyak ti masurot. Saan ani nanang? Ken ad-adda asaan asika. Kanawan ti karbangam nga agreklamo. Gaputawan na pulos gastos mo, idi na ipatakder dito a balay. Ay na, anak, maasya naklakat nga rudkan ni Bentot. Addadan iji kalapaw ni Pari Pedro, ngagnanaad. Pagyamanan da tadapay pag naidanda. Unay kat nga minan day akabsat mo, tanagapura anang asawa. Ngarud Ay na, agsakit ti ulok ko Naimbag kumamit no ada trabaho na. Ang maawan mata sa duwat. Ay, anak. Oy, nanang di mo ikan iti bagas kan dilata ida. Bay amamanggad da, tapno da igatang da iti kananda. Ay. Napaglanasadot ni Bentot. Kat itata ng asawan. Pues, makaamon iti biyag na. Alangan apakpakanin ta ida. Bintot, Rabin, naglamin dito'y. Kasano? May salang ti ulista. Nga intib ni bakla kabsat ko. Nakaimimot ngamin day di akabsat mo. Iso kano ngamin tinanggatang kadagiti amin nga alikaman ni Jabalay. Ay na, naglamin Bintot. Wala. Agin narakop talangan. Tapno saan ta malamin. Unay mat ngamin ni tatang ko. May samot na naimot. Pulos nga awan inted na kanya. Nga oray may salaang aplato nga usaron ta kuma. Tako nana, sika ka no ti makamo iti amin agamit ta. Pasika ti lalaki. Ala, maturog tagid din. Agin narakop tan. Tapno saan ta malamin. Apay nga adda ka, lulet. Kuwa nga mi nanang. Awan maisaang mi. Iso nga imbaunak ni Bentot at dumawat kada kayo. Ay, awan maited mi abagas. Agtrabaho kayo, tapno di kayo agbisin. Anak, ikanta ida iti uray basit laeng abaga. Ay, sana mabalin.
Siyak ti mangmanggad na anang Iso adyak kayat apadawatam ida iti uray anya. Iyo, awan ka nan min, manang. Mabisbisin kami. Awan bibiyang ko kada kayo. Ala, agawid kan. Kat ibagam kini bentot nga agtrabaho. Awan manamnamayo kada kami. Tadida kay ikan. Ala, inkan lolit. Ay, sige manang. Inak nga rodan. Ay, maasya anak iti kabsat mo, anak kaw. Ay nananang. No agari day taasi o kini bentot. Talaga nga awan na sayat ang mapasamak iti biagda. Sadot dan tulata. Ngamin, mangnamna madalatan kada kayo. Anak. Ay sana mabalin. Siyak ti matong palnanang. Ta siya ti mangmanggan. Unay kamutan bentot. Nabartag kasi mangpat. Ayan nga di bagas nga isaang ta. Awan nga rod na iremedyo. Iso nga hindi nawis nak nilito nga ginom kami. Kahit ko na. Tanay mas de pulutan na. Mabisbisin ako, bentot. Maturo ka on. Nini, inyilan mo latan di tadatar? Imbag ka pa'y tanabsog ka iti arak kan pulutan. Ngamsyak ngay, mabisin akon. Tatang, pakanandak ko mabisbisin ako na yun. Awan makan iti kalapaw mi kanya bentot. Kahit ayan ni Bintal. Nga iti kalapaw. Nabarta kasi mangput. Imbag kan ko tanabsog iti arak kan pulutan. Hingam siya, mabisbisin ako na yan. Ay, mala. Ingka mangan ije kusina. Ada naluto ijay. Awan, tata. Ngamjak kaya tamang yawit ka iti makan Mangan ka kat pumanaw kan. Dalawag. Awan, tatang. Rumbang anila kay mo timang pakankin ka. Asaan kat adito'y balay ti umay mo panganan. Kasaritak tuman ti asawam. Naimbag, tasaan ka pimanaw, bentot. Apay ka di tatang. Apay gayam, Apay ngagtapis kayo ngay tatang. Anay kumat. Anya der aramidam, tadi kag trabaho, 5 na bulan ti sikog ti asawam. Ngamawan pa'y trabaho. Nuan niya laditan ti ug-ugutin ti asawam nga iluto. Tapno ada ka ninyaw. Awan mo't masarakak apanggedak tatang. Agtrabaho ka Tano saan? Ikan ka iti pagnakmam. Asawam ti anak ko, adi mo matgayam mapakan. Agsina talangon, tagbisinak matgayam iti dan ng bentot. Sadot kamot ngamin, di kagsapol iti trabahom. Awan nga rod masapulak at trabaho. No saanak lama si Kog. Inak makitagad ija ili. Agpayak akas waitress, uno dishwasher no iso. Mabalin matlat ngayon kagwetris. Nga oray masikog ka. Sana rumbang agbisinak bentot, gaputa masikugag. Agawid ka langan di balayo. Tapakpakanin na ka ni tatang mo. Agawid akmat iti balay me. Tapakpakanin dak dananang kanti kabsat ko. Anya? Kas di langan ti aramidan ta. Itamot laeng. Agawid kan iti balayo. Tagawid akmat tin iti balay me. Ino, nagimas ti si daan nanang. Ay, na yan, bentaw. Anya lang, ganti mapasaamakkan ka no kastamlatan. Ina po'y mambay nanang. Ay, awanan. Inibos mo, ti kagudwat kaldero, ngayon napaw. Mabisinak nga rod unay nanang. Ibusak langan da ito'y si daan.
Sinigang akarnit baboy ko naman. Oh. Ay nabintod, kaano ka nga balbaliw? Oh. Makanlat pagalistuam. Ay sana mabalin. Pumanaw ka dito'y balay, Bentot. Diyak kaya't apakpakanin ti kasken ka asadot. Awang babain mo. Anak, saan kumamot akasta? Unay kan aya abakla. Kasla di nakabsat Bento, Ha? agbalbaliw ka nga minen Aggaget ka, nang runa taadan asawam. Sana nasaya ati inaramid jaw. Anagawid laangan iji balayda ni Lulet, tapakpakanan ni tatang na. Kastamot ken ka. Nagawid ka dito yung balay, tapno day talamang mangan ti aramida. Saan na mabalin nga agyan ka dito'y balay, Bentot? Pumanaw ka! Balay ko daytoy! Iso asyak ti matungpal! Wain! Balay mo daytoy! Kat awan karbengak ngagnaid! Imbagta mo! O sige, pumanaw kan! Agtrabaho ka! Tapno saan nga agbisin ti pamilyam! Agsapol kay ti trabaho. Tanusan? Talaga nga agbabawi kan ngam naladaw tunti amay. Sige tatang. Agsapulak iti panggadak. Ngam ditoyak pa'y balay yung agnaid Tawan na talaga pagawidak. No agnaid ka dito'y balay may. Diyak kaya ti sadot Uwan tatang. Ikarik. Agagutakon. Intun bigat mo't lang. Agsapulak iti panggadak. Aramidem. Tano saan? Uray awan manugang kon, nukasken kamut laeng asadaw. Sige. Awaten ka, kas may sa taok dito'y hardware ko. Ngam, jak kaya tisadot. Ay, saan madam? Aggagatak. Sa anak nga agsadsadot. Ala, tangayad dan bayo datam. Sige, awatan ka. Kat mangrugi ka inton bigat. Gaputa talaga nga kasapulan kami iti tao. Uwan madam, mangrugi ako nintun bigat. Pudno nga minti ko nada, Bintot. Ano mga asawa ka? Nasken nga ada ornong mon. Nasken nga ada balay mo apang yawidam iti babae nga asawaem. Uwan lolit. Amok itan. Isong agagata kaon. Tauray makaaramid talang iti kabukbukudan ta apagtangan. Nauray kalapawlaan. Basta nalagda. Wan Kun masikuga kon, iso anasken nga isa ganaam. Tainton makapagpas ngayak, agmula-mula akton iti natnateng. Iti kasta, saan ta nagumatang iti sidaon ta? Ala. Kasta nga ti aramidan ta, lolit. Maragsakan akan ni Bento, tadagaya mon panggadan na ita. Gimagatan di kapsat mo. Nasayat launay. Kasta ti kayat ko ang mapasamak nanang. Iso nga uray kaguran ak ni Bentot, gaputa na imot akin ko ana. Ngam day tati amok awagas tapno matulungak. Un anak, maawatan ka. Iti nagkalay sa syakti mut utang iti inaramat da. Ita, papakpakan pa'y kanyak. Ha? Saan mo tin Nanang, kas makita yung met yung kalapaw mi kini Lolit. Ado ti taraon may. Nang runa pa'y itata nagpasngayan ni Lolit. Ay, maragsakan ak uday anak ko. Ganitong galagsweldo mangilasin iti ibang kaw. Tagur ornong kami. Tapno mapaadal minto ti anak may.
Ay, kasta tinasaya at anak ko. Nagmaya atin adenggan. Maragsa ka na katalaga parakan ka. Ngam, kaguram ka di pa'y laang ti kabsat mo. Ay, saan nanang? Ibagayaw, ta umay mat sumarungkar dito'y ayan me. Ta ipartsak man ititarakan ko amanok. Ay, wan, anak ko. Ibagaktukan kwa na dayta. Ala, ituloy mo ti aggagat, anak ko. Wow! Ay na! Nagpintas da ito'y ayan nyo. Bahay kubo. Ngam nagadua tinatnatang iti aglawlaw. Libre tinatig yon. Saan kayo nagumatang pay? Wan manang. Ado ati mula may. Ada sibuyas, kamatis, sigarilyas, kan manay. Sitaw, okra, tarong, parya, kan dadumabay. Ay na, nagganasen. Mangpuros kan tuwa iti sidaan nyo kininanang manang. Ay? Maragsakan na kada kayo. Nagagat kayo gaya, men. No kasta kayo kumaidipay laeng. O di saan nyo anapadasan tinagbisin. Ang mala, sana balen. Importante, nagbalbaliw kayon. Ken, addan 5,000 nga urnong medye bangko manong. Manang kunam. Wen, manang ko na kuma. 5,000 laang ti ornong mi manang. Ngam nayunan mi. Saan mi akiskisayan? Iti kasta, umad-ado ti ornong mi. Nasaya at launay. Ay, talaga maragsakan na kada kayo. Awan papanan na, no di umasinso kayo. Basta itultuloy yo ti aggagat. Adda panagasenso ti may sa asadot, nulakit di takayat na ti agbalbaliw. Akat ala, agpaay apagispikuan daytoy kada tayo, nga aggaget tayo, tapno nasaya at ti pagbanagan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay, padaanan, dagiti sumarunupay, aparang.